way to you not only that sunrise view, but also our sunrise view this morning. Miss Karen is still standing by to give you such an incredible performance. You heard about the story, and now it's time to hear a little bit more. It is Dis die hele storie by Karen. Die song se naam is Dis die hele storie. Dit spreek van 'n journey van my en my ma. Obviously, it wasn't a perfect journey, but one thing that was evident was the love that I had for my mother, and I dedicate the song to her. Vroeg elke Sondag, as ek mooi onthou, kinderlik, bitterstout, onbevange, 5 jaar oud, vasgenaal, terwyl ek sing, kyk sy vir my, deur die seer wil ek haar prys, haar liefde wys, van klein het sy geleer. Jy bid, al maak dit seer, dit is my stem, en dit is my storie, met jou aan my kant, sal ek nooit verloor nie, trots sal ek sing, al wil hulle my nie hoor nie, en God al die eer, al die lof, al die glorie. Dis die hele storie. Oh, dis die hele storie. Menige male wil ek hardop skreeu. Hoe kom ek, waarom hier, nog eenmaal, keer op keer, nooit gedink, sou keuses my, tot hier te bring, land diep gelei, nou maak ek dit vry, my fout het my geleer, jy bid, al maak dit seer, dit is my stem, en dit is my storie, met jou aan my kant, sal ek nooit verloor nie, trots sal ek sing, al wil hulle my nie hoor nie, en God al die eer, al die lof, al die glorie, dis die hele storie. Sê dis die hele storie. My droom het jy bekroon, maar my hoop het my beloon. Ek kan 'n man, 'n vrou, en my lied sal jy onthou. Dit is my stem, en dit is my storie, met jou aan my kant, sal ek nooit verloor nie, trots sal ek sing, al wil hulle my nie hoor nie, en God al die eer, al die lof, al die glorie, dis die hele storie. Dis die hele storie. Dis die hele storie. Oh, dis die hele storie.
Wow, thank you. Can I give you a hug? That was so beautiful. Karen Kutcher, ladies and gentlemen, absolutely gorgeous performance, of course, putting our heart on a sleeve for all of us to just hear the hele story. Absolutely stunning, a great way to get us right here. And we still have so much more coming your way. Mr. Graham, yes, our very own G-Man, went to something very interesting in the Mother City. It just recently opened. It is the Museum of Illusions, and we'll see what that's about in just a little bit. Then Numbulelo Fox, also out in Jersey, is going to be reviewing some series and some movies to add to your watch list in just a bit. We'll see you now.